Tôi tay ngon nè ba bộ bóng cho mà này làm bay để sai những thời bậc cuột dân trong trai làm đấy khá hồng vi là việc này ca cái đại sĩ đông thì phù vi chia ca cái đại sĩ đông nhưng anh vậy ban tha thở toàn sớm này bao to sớm này nớp tha lấy nó kia miên cử kia là bóp này cái đại sĩ đông ca cái đại sĩ đông rồi mày tụi bây giờ phê liệt lấy mấy ta cụ phân tha phôi dương nâng chập ban hay nâng tròn chằm tôi của dương nơi mấy nha cặp na ca lên đại dương ba cái đại sĩ đông mà ban lọ thế là búa với ai là can lao được luôn này vô cùng dễ là búa miền pì thì muối à dương từ dương thôi ca vật hạt kháng bên đây do ban tiêm lệ cái nè riêng cài bao dương cua ba bao dương thế vì ai là búa can lao luôn này muối tiết ở dương thua ban lỗ việc thôi ca ba thằng kết với tây chỉ là búa này dương vì miền ở ra tầm khan trở thành em ca cái đại sĩ đông thì rốt chú vinh này anh phang hết bàn rốt cách kia quay bốc thêm cách check pi này kia to để pi ta lột pi bà ca ở bậc hạtนี้คือตีมวยยังจังไอ้พวกก็ประมวลรำนำไปจัดจังในการประกาศหลุมน้อมมุนตั้งแต่เราการเพื่อไว้มือเซนติสยังไอ้พวกคนมีเกมแต่สถานการณ์นี่จะกลมห้องไอ้คนปฏิกรรมครูนายพ่อนำไปก็ประมวลรำแล้วยังมือให้นึกน้องอันตรายในหลุมหาดตรงนี้พอโบรวมจมูกนังการประกาศพิวดีแต่ไอ้พวกคนได้เตียงประมวลรำเตียงการกึศเลือการเป็นเชียร์บอกครูให้นังการสถานการณ์นี่จะกลมกับเบียนนะนักน้องนี่ก็ไม่สอบเนี่ยทำแหลกขั้นนี่คือเชียร์ไอเดียการรีเพลย์บอลเยอะนะเคยวิ่งต่อเฮ้ยเราไม่คอยสิรถปีแค่ซ้อมมาจังปีตะบงนะปีแต่ขู่ก็ใส่มวยใส่ปีใส่ใบมีนาพวกวัดจับดำรัตกรรมเห็นล้วนแต่ตัวเตยเห็นล้วนปีโดดได้กูปีใบโดดได้กูใบให้ระเบียบเตือนนี่วิตั้งปีนาเมายุ่ยระเบียบแต่เพื่อตะงอนนี่มันได้ยื่นก็ถอยรำลึกไอ้พวกวัดดังไหนดอกละปียื่นโจลมฮัดต่อติดยื่นมือลมฮัดตะงอนนี้คือถอยการเพื่อการงี้จะกรมมองยังจับดำปีครูไหนให้หนึ่งจับดำต่อมาจะกรมให้พวกก็บรรโตเพียบดีในการเพื่อหนึ่งรวมเนี่ยพองหนักให้บางสัญญาจะขู่ไว้นะปียังเพื่อลมฮัดตะงอนนี้บางสัญญาพวกก็เพื่อบ้านล้อเต้ยังชี้ยิ้มดักเตือนก่อนให้บางสัญญาก็เพื่อบ้านล้อกับชี้ยิ้มเลือกตั้งจัดก็หรือก็ออกหรือก็จมรุ่ยพวกก็ได้เพื่อล้อจะนังเด็ดlầnนี้cụ cho muối nó cụ Cameron nè đó ok chăm bay muối bay buôn ê con đi tao lột hẹp đó ta bên đây ê lùm hạt chập lên như thế bây giờ mưa tới mình tha tụm lọp bo bộ quátไปคล้ายquátอสังคมไม่ได้ไปแต่quátตะโหกี่กลุ่มจำนวนก็บ้านตะโหก็ไหลเส้นที่ได้quátอสังคมไม่ได้quátบ่บ่งอ่ะมันได้เอาไปได้ยังจอยพวกquátตะลบไม่ได้บ่เส้นชื่อไหลนึกกลุ่มจำนวนยืมชื่อยืมใช้ตะโหเมื่อไหลเส้นยืมนักบ้าquátจังบ่ใส่ยืมไปจูนโค้ยืมถ้วยได้เมียของห้องให้ยืมเรียบจอมสมัยการประกวดต่อการเล่นต่อเตี้ยเต้ยืมถ้วยยืมปัดบองอ่ะการไปเชนต่างๆนะจังอันนี้ก็เชียร์ตุ่มล้อมมวยแต่ยังถือที่ยืมกายประกวดของไหนok so đây đó này cú chỉ cú kháng này cái xòm tia bẹ pon đằng kháng cầm đáo sạch đốm cho là ná cho muối chụp phố ba tuột một mình mến là chi bập hết ba tuột muối crop mình như xa nè hai tao tao với hai tao với chân nè tao này rồi bơi đây mà taเอาไว้ในครูเจ้าร้านเคยยังปัญหาเพลย์เบอร์ตะเบาเนี่ยมันจะเพลย์เบอร์ตะเบาจะอยู่ชั่วปัญหากันกันเลยปัญหาตะบุกนี่ครับแย่เจ้าไปโจมตะเวนหัวเจ้าเคยต้องเพียบปัญหามาโชว์ดอกพูดจังเลยเจ้าทะเลดอกขลุ่นนะทะเลดอกขลุ่นจ้ะโอเคไอ้บ้าใจเจ้าบ้าเฮ้ยกูป้าเฮ้ยกูป้าtay còn chi dương cái thề chứ cô dương cái thề chứ ọt ba này trong dương bọc hạ lục và sân diện tay dương smart lục thoáng xuống hơi lục bạn ngay tiền trong tay dương cứ khục hết tay chân hồn ở chùm thuốc ba sang có bị ăn lỗ thế này này ta bây dương lại tay smart ba sẽ tiết tranh
ក៏ល្អអីខ្ញុំព្យាយាមដាក់ដែរស្មើទេយើងអាហ្នឹងគេម៉ែក់មកខាងយើងមើលគូគួតយើងដែរមិនមែនចេះតែចាំសុតហ្មងណាអត់ទេពេលខ្លះយើងនេះដែរយើងមើលចំហគេអ្នកទាត់បានយើងទៅមិនមែនយើងម៉ាក់ទៅមុនទេជួនកាលគេម៉ាក់អ្នកចាប់អ្នកទាត់គេមើលយើងដែរ បាទអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគ្រូមានលំហាត់មួយសម្រាប់តតទីឲ្យពួកយើងអញ្ចឹងព្យាយាមធ្វើវាបានល្អណាហើយធ្វើខុសអត់មិនមែនជាកំហុសទេតែព្យាយាមកែអ្វីគ្រូទៀតប្រាប់យើងអូខេអញ្ចឹងគ្រូនឹងឲ្យលោកគ្រូទាំងអស់បង្ហាញយើងនៅពេលដែលធ្វើអញ្ចឹងនៅពេលដែលមើលគាត់ហើយព្យាយាមធ្វើឲ្យរួចអូខេតោះឥឡូវកូនឯងចូលទៅតាម flow កន្លែងនោះលេខ2នោះនិង flow លេខ5នោះអូខេកូនកតកា2នាក់ទៀតលេខនេះត2នាក់ត2នាក់តហើយនោះ2នាក់ទៀត2នាក់អូយមក2នាក់ទៀត2នាក់ទៀតមកបើតាលឿនតាសុតហើយសល់ប៉ុន្មានតឡៃបាល់ចៃនេះស្មើអូខេយកបាល់អូខេផ្ទះឲ្យគាត់អូខេបែរចុះមកយកបាល់បែរអូខេផ្ទះគាត់ទុកជាប្រូ តោះពុកម៉ែបងប្អូនដូចនៅខាងក្រៅខ្ញុំនេះនៅជំនាញខ្ញុំគឺជាសកម្មភាពនៃការបង្ហាត់យុវជននៅឯក្រុងសួងខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយមានគ្រូដែលមកពីលីកកម្ពុជារបស់យើងគឺជាគ្រូភាសបាត្រាគ្រូសិទ្ធិរាគ្រូខេតកាមេរិនអ៊ុំសេរីរតជាដើមគាត់កំពុងតែចែករំលែកនៅការវឹកហាត់ក៏ដូចជាការលេងនៃបាល់ទាត់3កុំឲ្យថាគាត់លេងគាត់គ្រាន់តែលេងដល់ពេលគាត់លេងទៅក៏អាចនឹងមានការរបួសដោយសារគាត់ពេលគាត់លេងគឺគាត់អត់បានចំណាយសាច់ដុំត្រឹមត្រូវវាអាចនឹងគាត់នឹងរបួសគឺថាបានគាត់លេងដល់អត់សូវសងតង់គ្នាអញ្ចឹងគឺថាការលេងបើមានគ្រឹះនៃបាល់ទាត់គឺគាត់អាចនឹងជួយអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យបានតែល្អអ្វីដែលសំខាន់គឺថាការចែករំលែក Football Clinic នេះគឺដើម្បីការអភិវឌ្ឍបាល់ទាត់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងជួយចែករំលែកទៅដល់កុមារទាំងអស់ដែលគាត់ចង់លេងបាល់ទាត់ហើយគាត់អត់មានគ្រឹះការលេងបាល់ទាត់ត្រឹមត្រូវនឹងមានគ្រូដែលគាត់កំពុងតែចែករំលែកនេះផ្ទាល់អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបាននាំគាត់មកនេះគឺថាចង់ចែករំលែកបាល់ទាត់នៅឯទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងបាទសូមអរគុណ